Oriativwe sinatwakira mu makuru Agacencwire amazina Mbabazi Charity kandi eshahane ibiri ezomwebazyo ebiro n'umushanjwe kwa katano 2025 ninjira kubanza na kwisi ebija mutwe kandi kunda Agacenja kwisi ha makuraga umbwejire Emeto y'amakuru ne kukibwaho. Rosefoam. At Rosefoam, we deliver in real time. Rosefoam. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega. Agacencwire cireci watunjire butandaru kuzo mukoti kurwanirira sente za parish development model yaziko murushema obwesi gwabire buke azobwesi gwakuba buke tugire na kunyinji tugira obusasi bwinji Oktora na Papa msya kwatandiko muri Vatican Roma. Keep in mind that cardinals are human beings, they're political. Uwa nebindi bitongore batandika kubarengaji nempundu eziriyo muri rubanda na kanungu omukumanya engaji niseta abantu bingi ku gaheru na no mu Uganda kuja kuzireba kandi bahesente nyingi. Emeto y'amakuru yabane kushikibwaho. Rosefoam. At Rosefoam, we deliver in real time. Rosefoam. St. Ambrose Institute of Health Sciences. Turyaba kugom kutendeka kurunja abanansi n'abazarisa ahidara rya certificate. Abeji nibashomese bw'abakugu kandi bahebo mugisha kwekwatiro mu bibari kwega. Mbabazi Charity kandagana makuru Agacencwire ombwijire. Bwaba byobusasi kuno kushuramerwa omuco mu karere omuri Masyoro canje Nyishema district ahakuzika omwe ombagwiro mu rubutandu esabite huire obabire nibaza kubanja sente zabo eza parish development model omukoti biriyo misho kerekensiyo emyaka nkagenzarwa yo mu karere Masyoro niwe yazikwa erizabwa nyuma yo kufera omwirwaro eryambara Regional Referral Hospital kwihagwa omurubutandu ahizoba iri rwakabiro ruhwire Biriyo misho kerekensiyo enzarwa yo mu karere Masyoro omurushema district akagomo rubutandu obuyabiraine bagenzi be barukurenga nkaga bariyo mu motoka y'ekika kya Diana etyoke kunangura ekigo bahikakawo hometown hihi nahi barukorera amashanduke gabafu aba bakabana bazo mu koti okobwa mushinja wayima ya Juliet Katushabe okubiyaho sente omwizina ryo kuba sente za parish development model okwakira geti byukanga bareta kagara bamtekaho bamtum extra basanga umugongo ngoti zubahende ngoti kwata ine kwata munye kwa kwatire aha stand barakora kwa herze bajana mugaruseyo baseverumta ndoja unanga arwire nezi nkebiri twamujanza abatristi umutoka murebere kororo umutwe kwiyagenda konka ranga tachikunzire n'umutoka mbona basakosha zirimo kajata atereka abantu bakiri kumukunda Banda musijire horisha iragiye mwirwazo bunamureba iragiye baramureba kabura nesete zo kumusindikira amukazo murebera ikitete cyisasa Reverend Father Alex Mukwatsibwe owayebembera okushendekereza kerekensiyo yayereko kwatwaho ahabo bwesigwa obucendiro mu bantu obwesigwa bibire buke azobwesigwa kuba buke tugire na kunyinji tugira obusasi bwinji Orukura Parish Development Model District ya Shema kandi RDC Fred Naebare Chamzigita yagambira abo bona abagwiro mu rubutandu ngo hatagira wabakanga okurwanira sente zabo Nita kusaba mani
kuko yongera tukabanza kuki ushomaguza no muri aya urutaro rw'umuzimu kandi kugira amani kandi nabo mukezi mutushabire kandi mutwaze na bwanyuma bakahonaho babutandu batahe kimuri ahari umugenzi wabo kandi bayeriko kushasha kare bakagira ngo twagenda yiza kurya yebutweka turargeyo gonga babe batari kubitwagumiza mutwaza koti echa twisire cyona bakajya ngo twasimbiro twagenda turagarike kandi uko cyabira abantu tubagarike ahita agera kuzikira biryo misho abandi babiri ahari aba bagwiro mu rubutandu nabo baba bari mu mbere tarununji gasha kwa mai kwa twakire Omjenzi mukama muhumze ombusinje ba cardinal kurga omunsi yona bari mu Rembo Vatican akweta bo mukoro ogo kutorana orukwija kuzombizere bya Pope Francis oherze kurgo magara Agacencwire omukoro guguriyo nukoro mu 15th century 60 at chapel. The customs of the Catholic Church are clear and carefully orchestrated. Ba cardinali barukikigana 3 abari hansi y'imyaka 9 bari mu rushitamo ningash conclave ahi barukuza kuhajanira no kutera karuru mpaka bihire mpapa orazombigere bya Papa Francis ohereze kufa. Descend on Vatican City, holding a series of formal meetings known as general congregations and more informal direct conversations too. Keep in mind that cardinals are human beings, they're political animals as well. They will be meeting in various places. Aba tabarukwikirizwa kurgo mwanyogu ningashi kugamba no muntu weno ryaheru yago okusyo baratorane papa omusya. It's been recreated in the blockbuster hit Conclave. We're about to choose the most famous man in the world. And 1.25 billion souls watching. The word conclave comes from Latin, meaning locked with a key. The cardinals are sealed inside the Sistine Chapel, as Michelangelo's frescoes bear witness. No phones, no electronics of any kind, not even any notes. After day one, there are 4 rounds of secret ballots every day, until one name receives a 2/3 majority. Mbyafayo ogunuguza kuba murundo gwo kubanza kutunga ba cardinal bace kurgo muri Europe okutora na papa. Most exclusively came from Italy or other European nations. But take a look at this map of cardinal electors in this conclave. Pope Francis famously expanded the church in places like Asia and Africa, which increases the chances the next pope will come from one of those regions. Which brings us to Cardinal Luis Antonio Tagle from the Philippines. Now, being a small minority doesn't mean the church is dead. We believe that Jesus is alive, and he was born and he ministered, he died and rose from the dead in Asia. Esiona na mnonge kanisa nkaturuka erimwe abantu barukika biliyoni 1 na miliyoni 80 n'ekika kihango bategeriza makuru ga papa ratoranwe kuzombigere bya Papa Francis ohereze kurgo magara Agacencwire. Cardinal Peter Erdu of Hungary. He has long been considered a front-runner among cardinals looking to return to the conservative ways of Popes John Paul II and Benedict XVI. Papa Francis akafera myaka 98 y'obukuru bwanyuma y'emyaka 12 eyamazira papa okuruga 2013 obuyayemekwa. Papa Francis naza kugumana ijukwa nk'omuntu owabira atarukwetwarira higuru abire nakwatwaho munonga haboro empunji n'abandi bantu abari mu mberambi kandi hona abire nakundwa ahabo kujangu abyayine nkoragana nunji n'amadini agandi garundanwa Sengendo Abdukarim. Webari Sengendo Abdukarim abari kurwanira by'obuhangwa omucanga cha East Africa bari kwegitiraho mu ntebe kanisa ya Greater Virunga Transboundary Collaboration n'abari kwatanisa nabo batongoza okubara engaji n'empundu omwirindire lya wind impenetrable omuri Rubanda na Kanungu okutongoza kwabaho aha office za International Gorilla Conservation Program omuri Ruhisha Tourism Area omukichweka echoburwizoba bwechibira echa windi hamwe na Sarambwe.
Dr. James Musinguzi urwebembera Uganda Wildlife Authority ningash uwa niwe yakurura mukoro gwo kutongoza okubara engagi n'empundu omurindiro lya bwindi impenetrable omuru Rubanda na Kanungu. Nko mukumanya engagi nizireta abantu bingi ku rugaheru na no mu Uganda kuja kuzireba kandi bahe sente nyingi ezikutuletere sente mu ihanga esente zikatuyamba kugumya ebyentasa bya Uganda na n'emirimo ikakorwa nkenguto nebindi. Kurujira harugwera Dumakambo urukurura kitongole cha International Gorilla Conservation Program okubara inyamishwa okunukija kwera okumanya ibirukwata hanyamishwa ezi. One of the benefits of the census is it's helped us to determine the status of the mountain gorillas by knowing their numbers, their health, and also because census is more broader, we collect a lot of data and information that help us in the now developing strategies on how to conserve the mountain gorillas. To address the interconnectedness of ecosystems. Secondly, the communities near the GBA share strong cultural ties and tradition, fostering a sense of interconnectedness that goes beyond political borders. This cultural affinity lays a strong foundation for cooperation, encouraging dialogue and mutual understanding in achieved shared conservation goals. Entekatekeji negite ebitongole ebirukurinda ebyobuhangwa ebitongole bya government hamwe n'abantu bo mu byaro okurinda za gorilla n'obuturo bwazo. Kuza kureba ari bwindeji oshaka kureba ebicweka by'ahansoku oshanga ariyo abatuwarizim oshanga abantu bayo bo bariki development iriyo ni yamani ochazo ruguru atariyo ngaji ochayike oshanga abantu bayo bunaboro munonga. We are proud that we did not lose any gorilla and other vulnerable primate including the chimps. Today I don't want to dish out the chimps. So we are very happy that this is going to take place and want to thank everyone who is involved in this process. Echanga cha bwindi nikireta barambuza binjo mu ihanga kandi abinji nibija kureba engagi. Geisha Job namanyo mu Rubanda. Dr. James Musinguzi Muganda makuru abaturo muri Biafra kachika Mbara City bekoziremo omurimo bakwata bari kutekateka kuba no bahinde birajiro omucanga cabo mu kikwekweto ecebembirwa bebo kwerinda becaro nabebembezi kandi abantu bari kurenga omuri 25 no bakwasirwe kandi bakatwarwa hari Ntare Police Post konjera kuchondozwa. Omukwezi kwa kashatu 2025 Stephen Mujoni akimuka arikuza gukora emirimo ye ya burijo shayi 11 zakasheshe abinazi bakamushanga omu mwanya gwa Biafra ahari kuraza pikipiki nukwe okumutematema kandi bakatwara na sente ziri kuhika emitwara 35. Nabintu wanje ndikuza kwakira kucyakanisa ndeba basigaza bashatu baretwa a office ya chairman nontekateka ngo naba ba street kid abakurunda n'ebicupa tubuze teniki hangu tarushunga baje mutarushunga nza kugira ndene abo yomwe yabambo muhoro ato abanjiro muhoro akanana mwantime bisya yana naza kutime bisya ati bakare mugufu ninguruka ndikwena kumukwata kunaje kumukwata ashakuyigira inyuma kake atomuhorogo n'ugwante biri akirifu ogu akahutare mukono kandi emirimo ye takijibasa kujekorera akuba omukono tugwakibasa kukwata kumukwata atowabira dyarubaju ariwe ngo naza kumukiza amani kumutera hansi ati niko kubango muhora kantemo mukono tema
bakabutemera kimwe umurugwakira kimwe na higufu embozi ye teri kwahukana neya Herbert Kamuson owahonere kwitwa abatemu obuyabire naruga okukora omukwezo kuhwiri nafakitisha abantu bana nine toki nababuza nti mwenda cyengo ntwende bibe wanago munda nabajya nti niki tindike nanaga omwajja tumshani mumanya mu muryo ho wakyaze buhoro bakubityaza tazana so ishi nakoze rero namanya hata abashije cyo baruho ni wende sente in fact wakanya mwe sati impare akara mu mtwari 10 yasigara muna shinji kenda baziyamo ne papere bina benyine so hati patanka kontere mbandwa zemtwe na nibi byari mwareba hati kinakoze rero mbagambira amazima ko bantangiye konte makundeshaga mu misya yiruka bagira nti in fact na nyine sente izo nanagachi abantu bagira ngo ebyo kwerinda omwanya gwa kachika tibiri kurunji ahakuba abakozi b'ebihagaro nibeyongera buri izoba so bagira ngo hati twereze bisumuruzo bihamwe bisumuruzo bashanga bitakwiye babuza ngo n'ibyakingira ati n'ibyenje na office ngono bereta nako konte mu mtwe arwajugo kutu bagira nti anyway tinyine bisumuruzo cyukuru n'isumu na n'isente ondijo umwe bakwate muhoro ondi abandi bamukwata atemba aya yesumu nesente manyangusha mu password atakuza konte mugundo muhoro gogo mbogo gwemtumanyima kana jangu nyim password kan password majang password term kwa kwata shange tarum bishato bigenda umagumante mu muhoro ondira jatwara ikintu mutema gereki afe izo bari anyuma abazyo abepyo kwerinda omucyaro cya Biafra nabebembezi bakozire ebikwekweto omwanya ogu kandi abantu bari kurenga 25 nibo bakwasirwe kandi baza kutwarwa ombuga z'ebiragiro okujunano baso kwatawo abantu abamwe n'abamwe natulina abantu batembara gavumenti ne batuyambe akuba n'abantu okujja ebitokoza ubwongo abasira buno hariyo busira kacika muhereze kurira ikibireho ubwo nangwa abo babibine nembundu mbwenu abantu nibinjomu abeterrized abashirwa ubuta abatenwe bijambia abibirwa amazu wajya ngo tureta abantu abibira nibinji munonga so nteka ngo abantu aba government babikire bene bacyondoza kandi tushiriye turenjira kuronda abandi kandi tukuza kumahonga twagezaho kugamba no mugambirizo wa polisi habwa Riz Region Eshongeji bit Chabaska Gasha kwa Anita Tukunda webare Anita atkunda reka tumereho tugaruka nagarukurata agarukurataho nagakushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rugomshaka okutanga ndwara zo mbiri nkobhere ebuguna amazomba nezimba kukundeka mwana wanje hata bakuguba Movit bakabito mushipa kimwe agarukurataho Owayesimbira habwa MP wa Kazo emirundena yasingwa ka LC1 na ka NRM district ya Kazo. Page by page. Register the page yani zona nzima. Genda page by page. Okumaraho buhenda biragiro omubyaro abatura bekozeremo umurimo bakwata abari kutekatekwaho okuhende biragiro omurimbara. Twajya mu twingo kweyimukiramo nkabebembezi twatangise na polisi. agarukurataho gabanaga kushyibwaho Movit nerwo mite nebjumana oyizezo rugomshaka okutanga ndwara zo Gwamana kabagizirata akabaginde shwenkurogo akaba inejoka inashangira omuka iyabire atungire yabire netungwa esano nenyanya omurye joka nashango witu tata aryo musinzi ari kutera mawe buri kiro ekeshongoro kitu yabiraje sinzire turabo mu kisheshero tuzaha kashozi
Are you in panic? Or you're afraid to make a move? Don't worry. With Kazire Red Tonic, you will put her in red moments. And with Kazire Power Tonic, you have your game powered. Enjoy Kazire Red Tonic and Kazire Power Tonic, the natural organic products. Kazire Power Tonic, made from nettle tea, ginger, grapes, and honey. Kazire Red Tonic, made from watermelon, pumpkin, grapes, and honey. Power your game and ignite her happiness. Here's your chance to ignite her happiness. Here's your chance to win school fees for your child for a whole year. Just pay school fees using Momo. Today we are at Lukman Primary School that's located in Kauku, Bwerenga, right by the lakeside. We have a happy customer who paid for her daughter's school fees. Nuru wanamuwanguzi era agenda kusoma guno mwaka gwonna MTN Momo esasudde yo akolegwa akusoma. Ngasasula bitundu nendeta nensasulako nasigala nga babanja natuko kuwumula nga tannamalayo banankisa bibadde byangu nemwebale nnyo mwebalira mpulira ng'essanyu limpitidde naye mpulira ate kati nga kaba bukaabi mu mutima mwebale nnyo mwebalidda kula nga ze muwanguzi nakutonda ennooku. Dial *165*80#. Select option 2 for school pay. Select option 1 to pay school fees. Enter to pay school fees. Enter the student number and amount and approve the transaction. You will now enter the draw to win school fees for your child for a whole year. Na chamushanere kutandika shamu kaga zihangwe nibateke nkoko embuzi echenyanja muchamo oza akaru ekitoche echozi emondi greens obutura eshwiga kandi echo kunywa nikigenderaho. Hey manya bino buraro burungi bw'omurembe aha bei nungi kandi warara Skylight Hotel Mbarara City breakfast ne yabusha bine rooms eziri self contained DSTV security rije kandi parking ne yemarira bine bara yo murembe pool table sauna na steam bath hamwe na conference hall. Skylight Hotel neshangwa omuri Mbarara City wahingura kache aha Vision Empire oruguto rwatora Katete ijuka ngu nibo ba director ba Skylight Hotel rukunjiri ebirukiraho tera notu mushanje mwenda 18 58 38 ninga notu mushanje notu mukaga 36 36 Manager ogito wagito ko kama tumukidara kabataka jiremo MC takiziri DJ atumwe na wiring ebyoma tugumisize shanki ibiri bantu mareka turgo muzano tugume twatesha twagamba shamushanju zibe shamushanju tikizana ngu okushara cake ni shamushanju nizeze nyine byo ni shara cake tukaza kunyumbo na wapenzi yona nesente konga tanywire mbogo nikushekerera nikuteganisa wenda ningende mbogo yoka oyine mbogo kanaba mulungi ayibambe nekorera ayimukama wanje okagaruka meshahara zanje. Fins Medical University yonka omubyo kutendeka by'obushaho byonka omuri East Africa neyeto kushaba ahabwa intake ya July na August omashomaga Bachelors of Medicine and Bachelors of Surgery, Bachelors in Pharmacy, Bachelors Nursing, Bachelors in Midwifery. Program is a diploma ezirimu Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Weekend Program, Nursing Weekend, Midwifery Weekend, Medical Education hamwe na neza certificate ezirimu Nursing and Midwifery, Pharmacy hamwe na nezindi nyingi. Tushirire ahitajirite rukuru omuri Fort Poto ningashi oteresimu noti mushanju munana mushanju chinana nemwe ashatu nitano nshanju nitano narishi tutayire ahachibanja chitu www.fmu.ac.ug. Fins Medical University, saving lives our passion. Tandikizuba emirimo urugendo ninga kahumuro necho kunywa cha chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjora bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited aveine teknolojia nebyoma byo mutindo chituzi drink echirizibwa chitongore cyo mutindo muihanga echa UNBS kandi neshangwa mu maduka na supermarket zono muihanga kushubura tere simu noti mushanju munana mushanju bisha twina bitana shatunemwe ninga noti mushanju munana mushanju bisha twitano 009.
Hayes recruitment experts jobs abroad n'amachemerwa minji ntabarusi abo bona batungire visa bakagenda kandi tumanyisa abantu mwena ngo nitucenda abantu binji abashije n'abakazi abojo n'abishiki emyaka 21 okwisarya na 5 okora chai chenyonyi Dubai emirimo nka customer service airport security aviation stewards check-in agents landing ground guides na aircraft cleaners okweyandisa no kwabusha free registration amatagit gona esimu notu mshanju ina note emwe ibiri ishatu ina itano mukaga ninga notu mshanju ina itano ninga notu mshanju ina not rukumi ikintu cyo kunywa aza mwana bategerize ubundi konka mwami mazumorya hano bariyo bategerize mu mbagano mangwe shazakiri wansuko mu motoka riyo nenyusi yo gwija hakunywa mucyara unam utatinda ndenda ngubije bakuroze hakunandanywa uriye cyatuma naguma hano joka mufondorira kahurire konka mwami tera chairman wembaga akongeze yo nako kishahemu itotwe tuyo no diplomat akatuka kanuzira hanga wanyu ukanyiha ambi mucyara n'abagine diplomat ebindi byayenda bireje bigende n'abagine n'intere ekorwa ba diplomat habo America Limited ekozi fo mu mugusha entangawuzi inanasi ukochi ihamibwa ba UNPS kuri mucho wararoteka tekera habyo kombeka gendo mu ba Dubai P&C Uganda Limited abari kushangwa omurimba rarasite obwa hata bafurikire kimwe bakarga ahagaraji street no bashanga makanising street ahakizimbe cy'aba sister hamwe na hashungine na Chosiga House hamwe na hawe house yabo rwogoma eri kushangwa aha Victor Bwana Road washumira ahavanda byembaho ogwaza Andrews ahu akatareka makanising kafurikire ahawe house yabo bine hotel nyamwinji enchene mpango nka 60 by 60 na 120 by 60 okurga Twyford Kenya na China mikaso size zona nebikabya adhesive nka quick stick tile adhesive erukusiba tile zempango namabare gahabisika na swimming pools twinitaji ishaka waguro mu bwinji transport eruho wahika showroom yabe ya hawe house ebintu byona no butandu bata Kurukayum kahumro mganda makuru abatura ho muri Kitoha bireri Sinjiro North abatahirire mbugaze gombora wanyuma y'ubururu bwabo kwemerezwa kandi abantu bagira ngo uce ya personal ubine abategekere kifuba kandi bo bamuruhire aba bakire nk'abandi bantu okutorana abebembezi babo amazina gashumirwe agabana bagiha omurugisa bita kavuyo kizire kimuka bwanyuma yatumehembese generous otwirante beji okugira ngo amazina gona gashomerwe kurga omurugisa NRM babere bare ABFDC abantu bashoma bashanga mu yerubuku inkambe ento tiro mu butegeki banywa kusinkinga otherwise ngo ashimka yasingirwe batakumuhagera natekateka ngo ubona n'aba FDC so uriya bwo yabarozire nkaba agent be wabamwesimbiraho uba kusomisho ajya to guno wa FDC mu mwiheho uba leta ajya no wa FDC mu biyeho mwe twatwaje ngo tumuhereze chance wagira ati nankane wa NRM mu murete Madam Generasi ayanjire ngo akaruka takategwa abo kuba yayanga ba agents bona ba opponent we nagira ngo n'aba FDC buru tukureta wena aguma na mwanga fine tukumanya nicyo kugenda misho nitureba no shari na hakana center ya karuru kandi na yureka ngo bundi akaruka takategwa Generous tumuhimbise otwara chairman w'icwekechi omwanyogo abera kumirwe amahe egemeserize abintu bija kuteza karuru nabo okemereza ogu nangitwe twine rusargo kushangura abantu gahi so ahabwe nshongejo nanyenda tuyikirizanye akaruru twakemereza banze muhure nyowe tikwe marino mukarura ubiyaryo wase ndio wagombo
nawe hati na nini contacting no wa district ndiye ningamba n'aba district mwena bwenshongije akarura katwakemereza until ubuturagarike tukabiri mwe nk'abakore mwasharamu nibyebwe yes akwanyo nkanyo nk'umunyamahurire nkanyo kuryo ko naninchira kurwo mukasheshe na nachi predicting ngo akarura katikariho kuryo ko babugumene mbe buzabuza ni batoroko it was a planned move so instead of gumana mu wasting time y'abantu ukagambira kare ngo mwendo umuntu wanyu tena muntu sana batego mushanazi bamura nisoro abatura kubongera byabashobera bazambuga nkuru zegombura yaberere okongera kureba bebembezi babatereho uburyo babagambekera korateho indekizi bucango na n'umucara w'utugenerasi majene ahabo kuba umuseriyo na yetwara nka presidenti na yetwara nko muntu wa movement wenka konka itwe nk'abantu bashitoha nitureba ngo generasi wo muntu wa FDC abo kuba nagezeho okubinga abantu mu register naba FDC kandi tumutero bururu akubusinga mwene byabaho byona itwe nkegombora ninga kabebembezi muzakwatagana n'abachikwata bayinaremo Geisha wa district nubyako batango do itwaza kumwengeginga kurengo abantu bachitoha bayanga icyo kitwakora twabase cyute kugira ngo bakume konka mweno icyo gumana babeta ba FDC kandi bari mu register akwite ntumanya umuntu wena ari mu yerobu n'umuntu wa NRM twazo muri shaka oktero bururu wa NRM bokwate bendera chairman LC1 awakatungu sel ishaka omero bushenyi shaka municipality bwanyuma yo kubaruka obutikirizana hagati y'abarondesa n'abatezi bakaruru kwange kitabo cyenkara z'amazina akaruru abashaziremo kemereza ombabere besimbere uwe ayirikira kushemererwa abo karura akakwemerera ondisho achakanesi kwemerera karuraka cyo cishe uko twenda tugendera mu register twagenda mu register karuraka ndwe karate we batuhereze statute tugireta ariko zo mu kifana mu register karura abantu kubiza twenda twatujya ba movement bagira ngo tusome register kubasoma register konka mutabanu wo mwabira yesimbere niwe yanateza karuro bakweta tubamanyaro umutabano bakweta tubamanyaro umutaba isenaro niwe yesimbere kwiyaza kura yareba ngo abantu babasinga yayemereza karuru ataro reason yatamura yaje n'umuntu kuturateraha turandibwa kugira ngo ba victim baba no press nabo genda mutaba mwaka tukwitwe shabangu NRM egaruke eteza karuru abantu bacurire abo kumanya mwebembezo kwenda NRM ngo mwesimi ikintu kitidikirana nacyo kuba hatariho nsonga yona irwemereza karura abantu bashatu nabo babene bahayenera entebe ag abarimo mucunguzi Boaz Felix Kasapuri na Aaron Tibemanya Aaron Tibemanya nuwe atwire antebeji amakuraga gasha kwa Ruth nuwamanya na Ben Mohoz mwebari abashatu baitu bamakuru abantu omurembo orwambarara bacera kuzahamyanya yabo ibari kuterera makaruru okutura nabebembezi babo bahantebe yo kubanza akaruru aka kabanza no kucebera amazino mu rukara na bwanyuma nuko kuterwa gabaga ry'amazina okwetanga amashemerwa hamwe n'ubunani cyahamyanya yitwahikamu ubwo abantu barikwesimira obusinguzi
twahika omuseri y'akashanyarazi omwanya ogurikumanywa munonga ahabwa akavuyo mu karuru konka eky'omutaano izooba erigabaga ry'amashemererwa gonka ahabwa chairman Semuju John kuraba hatiine kyakanisa. narabaho anaposed aho karuru aka movement kandi ninyentwire ndi muntu wa movement obwire bwingi n'abantu banje mu kasanyarazi batungo kusemererwa munonga kureba ngo akaruru akagenda je nyuba kubatera kubajyagwa uko karuru uko mu kashanyarazi hariyo karuru tabayo ngwito twashara mu mutu witu natwebembereje tugende no ukureba ngo mu kashanyarazi erizo batwatera karuru akihorere kandi twatera karuru akatara mu polisi twatera akaruru akatara mu mahe twatera karuru akarije akatini mutawana gona twazo mu Ruboma Fred turyacira kabango yakarira higuru ubwa nyuma yo kunkumura musinguzi Dennis Rutafa no bururana na munana harubiri akaruru kagenda kurungi nasinga kanka echamakure cyaba muno kugira ngo umuntu w'unyesimbire nawe musinguzi Dennis yayishanga atari na mu register okay n'abantu be bashatu abana bamushagatire ko nahikana shanga ntari mu yellow book kandi nkaba nabiyizizwe na documents zo na manzinyine national ID mbine byena bankazi zawo ngana shanga ntari konka akaruru ko bagatera kaje no misho konka tugo mugisha gutwatusigize konka tukino mugisho gonde hato kukunde kibina otari kwenda kuzo mu register yacu ibyo biri tubikwatagana ahabwo kuba ba registra baba binenda jiro natango doya katushobora ngo kora abo tari mu register aha murundo gwa karura ka NRM structures tarukora ki to kuzakatera akarura kakaba kagenderire kutora n'abarakwatere NRM bendera hamwe no kutora n'ubundi buciko aha rurengo rwa LC1 district ya Buhwejo omuseru yambara mizo mugombora yabahanga okutera akaruru ka chairman LC1 kwabo kwihorere kandi Godfrey Bataringa yasinga n'ubururu 91 kandi Don Agaba yihayo ubururu 39 ya ino oburu 38 bora kire obura 38 aza hakanje kaba 39 enare mwe nakoraje mwiza nagira teke asara amadekiki nyocho kinamuhera karuru kanje abantu bambura mizi kureba ngo bakwereza karuru bakamukesije kandi wete bekanise tubakora Bataringa yaraganisa kwebembera by'abatura be cyareki hatari mu kushorora bari kushima kwanje kwinzi kandi gushimira mukama abo kugira ngo natoranwa kandi tikapike korra abantu batero yange imihanga byona mukabo umwende umurongo umuzeyi yansinga zo kubantu inyesha ntukora kumwe twatanse tombeke sero yiti sanje chikwiza na waiza chindekero bundi nimusaba waiza chindekere omucyaro cyakazurwa wabanarondesa yarangira Ambrose mubanjizo n'ubururu 88 kandi kayenje Innocent yayo ubururu 30 bita bahajize bakayenje tibikirizana nawe bari kugira ngo bakiba uzani kimwe abatezi b'ubururu batara aba register ikindi cya kabiri cya kashatu abantu babarya heru twaza umunyerere yagaruka barga heru basubira
babeta batera kandi abantu bakorire bikumara n'abatemere imihanda n'abanywanarura n'amizigariyo n'amafaranga ngiza atababene batwizaho wena kutugwanisa bwe bunye kugira sta ebuturu kugora abamweto abareba barukweto mbwitwa ngo tubayeshanga mu register kandi barya batura be cyareti nkegezi ndizo mu register ngo kushanga tarumu yo kintu kimbani kisha munonga kandi nyebuza kwena yake kinjire nkashanga ndumu kana tarumu animba naza kandi umutuzo wawe aha bwa TV West ndi era atiza Aiden Bataringaya na Juliet Charsima abebyo kwerinda na Dr. Tango Doye mukashasheke izuba birukanjira mukashanyarazi muri Campus Division muri Mbara City bwanyuma yo butekirizana okubarukaho omukutera akaruru akabakaze akaruraka kabire kariya ko kuterwa izuba ryanyumwe bazye konkaho utikirizana tukatirwe enshonga habwenshi mukuru w'akaciko k'ebyoburura ka NRM Dr. Tango Doye hamwe n'abebyo kwerinda bacira kubitamwe nkito kuzomwanya ogu arukwerwa habebyo kwerinda Dr. Tango Doye yahwera abantu abo kutera akaruru bwanyuma yo kubashobora engenderwaho. The party was formed by the leader Yoweri Museveni. Party yitu ninga kibina kitu kikaterwaho mukuru w'ihanga President Museveni ne kitu I'm from Tororo. Obunaruga Tororo. But I'm the chairman of NRM Electoral Commission in Uganda. Kokano kwebembera NRM ya Uganda yona mukuteza karu. You think Manyankole were not there? Yona mutekata ngo Banyankole bakata. Why didn't he pick a Munyankole to do the job? Ahabwenchi batarihire mu Munyankole kwanu oba umuru. Because he wants all of us. Abo kuba natwetenga twe. Akaruru kagendaje kandi abagizi banje nimbasima basa kumpereza akaruru nimbasima munonga ntine bwarukiro habo kuba bamberireho umuriburi mbera yona omusanja cyanje kindaganise kukorera abantu benyuma abakazi na munonga ito kutandikira hansi kugira ngo nito twagira itwahika na munonga teka mu nkora program za government ezigeneriye kwera abakazi nkitwe ubwanyuma Dr. Tango Doye yageraho urukiko rw'abanyamakuru aha kitebe ca NRM aho muri Mbara. All coordinators of regions where alternation of result took place must forward those reports latest Monday, and we are going to remove those registrars. aha nshobezi ryo mu nkarara z'abatezi b'akaruru Dr. Tango Doye nagira nkunke kibina n'ekinte cubariyo barwanisa. There's that mindset that with me I've been in NRM since 1986. Therefore, obviously I must appear in the register. That is poor mindset. Omugani makuru erizoba batura barwe bishecho muri Rutoma Kashari om district ya Mbara akaruru ko kutora na mukuru w'entebe yo kubanza bakatera hambundu abanyitatu nigidiyo no si warto cyatureta nubte mwanyitegereza akaruru ka kabira kanyumwazo kumyo makazi mwene rizoba tushaho ubuteka ikikore ki we kemerede Margaret kemishago Dina kemiyonga Jane Kenjara Joy Kenyanje Regina akarura kakatirwa izuba ryanyumwe bazyo konka habo butikirizana hagati y'ababire besimbireho akarura kakashazibwemo kandi abebembezi ba district nobo bakateza ahagati y'ebyo kwerinda by'amani ahibyahwera Rabana twicire yihayo ururigana nabo narukusinga mukanye na Reme Jessica Rukundo obira twireho kandi oguyihayo ururigana mukaga bwonga Rukundo Jessica yihayo bururu igana mukaga 106 teno mwami oguna mweto hapa aino bururu igana na una mbenye simbire na mukanye kurumi yanje ungana yanga namusinga atura na stampa jeremire mwene hatari yoro namusinjira kimwe munongo amano biroroho yatakanisa konkizo beru twamore kamushana twamugambira ngo wasingwa na maranga yareba twaterwa njura twayihaya akaruru karabani kandi twakasi
singa okwetorora ihanga ryona ebyaro maganana nibyo byagaruka mu kutera karuraka ahabwa enshonga zitari zimwe na zimwe ahabwa TV West ndi era Akiza na Evans Taremwa mwebare abashatsi bitu bamakuru reka tumureho ntugaruka naganda makuru Oino mukoro nk'embaga yo kugitwa okwinjira graduation okusima enchiko za AGM n'emikore ndijo yona abatina events bakuretera obuhereza bw'orurengo rw'ensi yona obwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebika ebindi byona akasente k'enchiko tina events nibashangwa ahacombeko ekya Central Market room nambi 17 ahari Mbaguta Street omuri Mbarara City okumanya birukiraho tera noti 7 5 chenda na mwenda ananina tina events nitwe tuwanko muri burengero bw'izuba abino buhereza bw'umurembe katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi okurugera izoba abantu banje tibarigaruka kugire nakwa hamutima byaguma bina mashemererwa ahabwo kuba natongoze cyo kunywa kisya ecya katochi mugume munywecho katochi erino bunuzi bwayo katochi kerya hamutindo katochi erina chama chayo muhute katochi yerya hamutindo katochi alcoholic drink inuzire kandi terkuleta hangover nekogwa bakabiri Foods and Beverages Company Limited otaka ikize myaka 18 otanywaho mukamanze nalyachi era ddala kitufu inache walya nguza bizigo kumpi container namba biganye sagala kufanana bwenti mukwano tongoba ani walayira nti okufa kwe kulitwawula olususulu twawudde kaibando musajja ngobya olususulu nemeseza amaka kule bizigo wisige ebizigo byonna biganye olususulu kulemesa amaka kikino gulo handi and body cream mbadembe gulide mukazi wange Glow Cosmetic Products okuyoyota ensusu bekansa balina Glow Hand and Body Cream, Glow Herbal Petroleum Jelly, Glow Perfumed Petroleum Jelly, Glow Junior Jelly, Glow Hair Jelly, Glow Hair Pomade, Glow Hair Conditioner, Glow Hair Shampoo, Glow Hair Relaxer, Glow Pure Glycerin ne Glow Baby Powder ifune maduka wona ne mu supermarkets. Mommy? Yes? At school, everyone crunching. Nange ku mulimu nga nkola. When I'm watching my kazanyo. Anti ku highway nga mvuga. Sisumagire ekyo shuwa. Honey, mwana muwe. Get your favorite packet of Psalms from a shop or supermarket near you and crunch. Get yourself a packet of Psalms and start crunching. Psalms, taste the difference. Otweraronda pichi ndunji ezirya mulembe ziranya mpora naryona birakanika za pichi aba Golden Choice Parts Uganda Limited abarashangwa kizimba cha Patas Hotel hina roundabout ya Tatitwe Mbarara City bakuletera pichi ndunji za roller zebe yesheku hamwe na spare parts za bajaji na senke wholesale na retail nka black pedal za bajaji chain system za bajaji na senke emipira ya pichi na tubes omotypes zona za Golden Choice na Bosen Total Lubricants oil za petrol na diesel hamwe na Total Grease UBL batteries wholesale na retail Comet oil half liter na liter 5 otebwe kumenya kika cha roller kirakoze za spare za bajaji boxer kandi wagura n'aba Golden Choice Parts Uganda Limited transport na yabusha mpako wawe hona mu Western region okushubura tera noti 3 2 nkaga ni 2 18 umukoro kutaliko kofi kombucha bareno umukoro wawe nabagambi mbaga ngatiriko kofi kombucha ngaturi Buganda kombucha abantu baje kujja na mugamba muwara nga Buganda kombucha gana abantu kujja kumbaga aba Buganda kombucha muleta wano kofi kombucha na Buganda kombucha mbaga bagituziriride bagambe kumbaga tukuri bantu Buganda kofi kombucha Uganda
kombucha kati wasinjira kumiroka ne Buganda coffee na yali kulukumiroka Buganda kombucha. YMCA Comprehensive Institute is Uganda's first private chartered as a degree awarding institute that offers a variety of programs to equip the youth with skills and knowledge to succeed in their career. We offer degrees, diplomas and certificates in accountancy, business administration, decoration and events, clearing and forwarding, catering, fashion and design, cosmetology, journalism, computer science, industrial art, electrical installation and motor engineering. YMCA has also introduced a bachelor's degree program in early childhood development, plus a bachelor's of primary education and diploma in primary education. Registration is in progress at Wandegea campus and Buambo campus along Bobo Road. To apply for our ongoing April and May intake, contact the numbers on the screen. YMCA Comprehensive Institute, the first chartered private other degree awarding institute in Uganda. Here just searching, still deciding, what am I watching? We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! I'm at my business, enjoying success, not just address, all of our progress. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! That was wait, with what internet? 4K HD, non-stop action. We are what? Unstoppable! We are what? Unstoppable! Jerry car. With MTN, we are what? Unstoppable. With you and MTN together, our progress is unstoppable. We are what? Unstoppable. Omubare gw'abantu abarukwata oburwaire bwa mpox mu ihanga gweyongere kandi abantu bamwe nibagamba kuba bafire. Oburwaire bwa mpox n'obujanjara buti okuhikandira kimwe n'omuntu owayerekire omanyiso n'obubonero bw'oburwaire bwa mpox nkorohererwa ha mubiri okwata ha bintu ebirikozi bw'omurwaire ninga amaizi agakorwa omu mubiri gwe. Obu nibwo bumanyiso n'obubonero bwa mpox: okuhemba omuriro, orohererwa ha mubiri, okuha amaani omu magara goona na n'okuzimba enturugunyu. Oku nikwo orikubaasa kwerinda oburwaire bwa mpox. Yetantara okuhikanira kimwe omubiri ahagundi n'omuntu okebeiriwe kikahamibwa kuba aine oburwaire bwa mpox. Yetantara ebintu byona ebikozesibwa omurwaire oine obubonero bwa mpox. Guma naaba omu ngaro orikukozesa saabuni n'amaizi ninga kuguma n'okozesa sanitizer. Tunga omubazi okukutsirika oburwaire bwa mpox waba ori aha rutezo rw'okubukwatwa. Wakureeba ninga okateekateeka ngu omuntu aine oburwaire bwa mpox, teera aha namba etari y'okushashurira sente not munana not emwe not mukaga ninga otsindike message yabusha aha mukutugwa your report ahari 85 not. Obutumwa obu n'obukureeterwa Ministry y'Ebyamagara n'abakwatanisa n'ebindi bitongore. Man, valet took forever. There's no valet here. Who took my coat? That could have been bad. Mountain Dew. Do the Dew. Iri zuba nza kutayira ekyaro muviti butoshaka kuba kuri yo kwesima no kushemerwa. Movit nerwo mite nebijumana oyizeze rukugwa mshaka okutanga endwara z'omubiri nk'obuhere, ebuguna, amazombane z'ebawe. Kukundeka mwana wanje hata bakuguba moviti bakabita mu kicupa kimwe enganda zona zikaziranira hamwe kushara Mbabazi y'ebishaka yo kunabisa abana babo. Omwana nabasa kwesiga Movit Habo Jerry aloe vera ninga she avocado papaya. Movit okweyesiga izuba lyona. Mothers of Africa. Mama, will I ever be the best daughter in Uganda? Well, you've got to be like a Geisha bar, staying strong and go on so far. Never give up till you reach your goal. Okay, Mama. I'll be strong and go so far, lasting long like this Geisha bar. It's strong and lasts long. Like Geisha.
oli omu ku kwaya y'abakatuliki oba bakristaayo abalina ebitone yimba owangule ebirabo ebibalibwamu shingisa obukadde 36 mu mpaka za National Matakoro Festival 2025 wewandiise n'emitwalo 10 zokka gwakozesa Airtel Money nyiga star 185 oteekemu ennamba zino 17550 omuwendo gwa ssente ate n'ennamba ey'enjawulo eweebwa bakasitoma ng'okozesa MTN nyiga star 165 ogende wali ekigambo payments ogende wali goods and services olwoteekemu merchant kodi NV3 kwata akatambi ka dakiika 3 nga kwaya yimba oluyimba kaweereze ku nnamba ya WhatsApp 0776877528 saako n'erinnya lya kwaya erinnya ly'ekkanisa oba kereziya obulabirizi oba essaza kwaya gy'esangibwa wamu n'ennamba ey'enjawulo kw'osasulidde ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokutaano 2025 tezinnatuuka empaka za National Matakoro Festival 2025 zikutuusibwako Vision Group wamu n'ab'emikago. Kurukayo omukazano kandi omugandi amakuru ag'ebyemizano abavugi abarukika 50 nibo barara betegurire okwetaba ompaka eza Part of Africa Uganda Rally izoba erya nyenshakare. bararera kwetegura okwetebekanisa empaka z'emmotoka eza Part of Africa omurundi gw'okubanza emmotoka 5 nizo nizo zakeberwa kureba zabanizisa omutindo gw'okweta mu mpaka ezi aha mukoro gwaba hari Sheru Makenke. Emmotoka zakebera harimu abavugi abakurwa mu Uganda, Rwanda, Kenya n'agandi amahanga kandi abavugi abarimu Yasini Mukasa na Tofa Katera kurwa muri Burengero Izoba nabo kuzetabamu. Tintini no mu mpakezi because 80% y'emotoka ziri aha twire ni participating nazo mbe ni twire ni vuga nazo mwena abantu banye mutakati n'aba western iganije kutambara neza kushoma abo kuba ekiparo Africa katutiremo akakaru kamani emotoka twazitekamu ekikwetagiza cyona ekikuru no kuhamya mukono uza kuba Burundi rwanje rwo kubanza ku bandi amanga the competitors abavuga kuvuga palo okwetebekanisa kwanje kubire kuri kurungi konka due to the aba disappointing njire umbebere ma promising so nanye na pulling aho nagezaho kwikika na mvuge kinda abasa hinda komene haho naho ndarugiremo yo muhagizi wa Tofa kurga bushenyi na sebukusi na namuhonge n'abandi kwenda ndebe basinga abange motoka zamani zona za Africa zona zirya no kushemerwa kwinji empaka zinazo kutandukanya enshakare okusarwa mukaga abavugi abakwayanira obubonero akalenda ya NRC omu Uganda hamwe na ARC ya Africa. Webariho kureba makuru Agacencwire ku rwo twagatandika kwisisha eji turi kugahenderaho wanaga kusiona abantu Mbabazi Charity na Sunday Brian agandi noje gategereza nyenshakare omakuru agiyangwe na Agacencwire bitoreka tukondeze okurara kurunje. Eshaha za bishatu z'ekiro na You can now get all the Chibuzi out with MTN voice bundles. Call all networks. Kubei Dondolo. Buy a 25-minute voice bundle for only 1,000 or buy any daily voice bundle of your choice. Dial *100 *21# and select daily or use the My MTN app.
mbireba nekukiwaho Chituzi yenywere chituzi ohurema twenje aha mumiro nichikurwa kurwo mu chituzi cha shitake amajani hamwe no bwoki konjoro bunuzi hamwe no mutindo echi nichikurwa ba chituzi farm company limited Atina events bakuretera ubuhereza bw'ururengo rw'ensi yona ubwa decoration mega tent hamwe na tent z'ebike bindi byona akasente kenshi ko program okumbireba tina events abantu bobonka abine mega tents akabasa kukora omajenyi bakakwa decoration bakakwa entebe silver gold and plastic bakakwereza carpet bakakwereza platform standby generator ayi amatara gashandaria bakakwereza tent ezirimuhe air condition nabwecho